Namal kajing ya pen apa yang inongnya truk barki pulit kelawan rak kajing sakut kali ke basir kai nadu ke met tarik adu ke step perengat ke arah tarik unai tung aja pesan katanya mau maram unong tok kebol bahasa ki kena kajing dia ayo i ba kajing sakut kali ke sedang nadu ke pos pe baje men met hadin bagi truk kit mar ga tur baik puk banya nasrok mau maram ke barmi lembah samolendep syadu lad saw. Handai nak lagi pulit ru kim simla alat setia bet kira penyang sendan dak beliru hapreng stok ban omlat ki trok ban yai namar baka bor district is kasih kira penjari dak gendon sispa adu pulai BNS ke bala mana persyak ban yai ki kali he ki bakit pelat ya kandai ton nakategi srok namar bakala ban bu jingma ya ke jingking bat ke srok namar bagi trok kim yo alat ban yai ki ajeng hapreng srok sebab bat hadu bala kelawan rak kajing sakut kali ke basir kai bat daitat hadin balawan poi syuk ki pulit special operation team ni kisot nasilong bagi la kendang ya ki truk bagi mi ban penbai ya ulan bat sayo ya ki kali pai ba wat ke kali ki nong pang ro ka sakut kumasi teng kentai ha ka te jaka kajing jam bensim minunya truk kadai hadin bagi la yo jing tip na USP ka iskasir bawa petikna belayo ya kepun ko na usumbut mitang ba kajela ba pestun tensong ubala kular ba kasroga kan siang bisar biang ikan iga kam hapo asngi batla betha igi truk ban yeng no shua sharut surok kat kum kajing pentip kasoka kala ban weng no ya kajing penjari ya kaskendon sispa ande pulai BNS nakan igi surok mau maram sedula saw kenang ban ailat ban ya igi truk unoiram kaseng kitrai truk uba moslanda marngal yatu ba usumbut mitang ba kejela ba pestun tusong la pun ya USP ka iskasil ba kesuka kan ailat no igi truk ban ya na mau maram salat saw ula pentip ba ka deputy commissioner ka iskasil bat kumju jong garibhoy bakin ya syong ban penbai ya kan kam nakal yang gitruk kin yang shua hasrok hadu ban yo ya ka hukum hakini gi asngi ban sawan. Zaman ta di day bani ko operate ba kat bang nakaliang jong ki bor ba alor nakaliang jong ku minister ba in charge of duty ba deputy chief minister la kansai ba in sa penbai lamba ka order ka babiang ya lamba EDC jong ka riboy ba EDC jong ka iskasil ban weng no e order ban khang ni surok nakalinti ka badai ba nakaliang jong USP jong ka iskasil la airu ka assurance ba in sa flight no ya kanida sura kadin RC license dena kali ang ni kentu ke ni product ba kata shibnai ilesha shibnai arbanai ikini ki product jong iru ndai mangi kino ngalam rena ki product di menta ki ong bangi ni sa istom menta sa RC license halo kali menta bagi ni yang swa apa sura kadin RC license sa abya order ni saya ada kalau uji jabadai